Impresivne su prirodne vrijednosti i bogatstva Nikšićkog polja, a kako ih promovisati, očuvati i koristiti na održiv način, pokušalo je nakon istraživanja faune, riba i spele objekata u Nikšićkom polju kroz projekat da odgovori Crnogorsko društvo za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju. Ti odgovori u različitim formama, od studija, brošure do filma, upućeni prije svega lokalnoj vlasti, rezultat su niza analiza, kazala je Ivana Vojinović iz Centra za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju Univerziteta Donja Gorica. Studije koje smo uradili, jedno anketno istraživanje koje nam je dalo negdje nadu da prije svega Nikšićani na dobar način percipiraju šta znači očuvanje prirodnih vrijednosti za razvoj lokalne samouprave. I kažem, svi rezultati ovog projekta daju jednu dobru osnovu nosiocima vlasti u Nikšiću da integrišu pitanje zaštite prirode u sve razvojne sektorske politike. Na primjer, istraživanje riblje faune na prostoru rijeke Zete i speleo objekata u Nikšićkom polju, a tu aktivnost pratilo je umrežavanje predstavnika nacionalnih i lokalnih vlasti, dalo je, saopštila je Irma Muhović iz Crnogorskog društva ekologa, višestruke rezultate. Tokom radionica smo uspjeli da dobijemo i ključne podatke od predstavnika kako lokalnih vlasti, tako i svih aktera koji se nalaze na prostoru rijeke Zete, na osnovu čega smo napravili socioekonomsku analizu za ovo područje, koja se kasnije može koristiti i za različite dokumente koji se donose, a vezani su za samu rijeku. Na konferenciji Saradnjom do zaštite Nikšićkog polja prezentovani su rezultati do kojih je došla nevladina organizacija Green Home u okviru projekta Kako doprinijeti očuvanju gornjeg toka rijeke Zete. Između ostalog, saopštila je Anastasija Lalević, mapirani su ekološki pritisci u gornjem toku rijeke Zete. Mapirali smo oko 20 pritisaka i također je plan predstavljen nadležnim službama kako bi te mjere koje smo mi preporučili sproveli u nekom narednom periodu. Tim i drugim segmentima rijeke Zete bavilo se i Društvo mladih ekologa, a nakon jednogodišnjeg istraživanja biljaka, vodenog i močvarnog staništa Nikšićkog polja, čime se bavila nevladina organizacija Župa u srcu, napravljena je baza od 270 biljaka, a Jovo Radulović, predsjednik te organizacije, važnim smatra i aktivnosti kojima se promovišu prirodne vrijednosti. Tako smo i uradili i sajt Endemnik koji će služiti za buduću promociju područja. I projektom Procjena i valorizacija usluga ekosistema Nikšićkog polja, koji je predstavila dr. Marija Vugdelić iz Centra, željelo se ukazati na mogućnosti drugačijeg pristupa zaštiti prirode i biodiverziteta. Glavna poruka koju bismo ovim projektom i rezultatima htjeli da prenesemo je da zaštita prirode prosto nije luksuz, nije nešto što treba posmatrati kao neku aktivnost koja je isključiva obaveza sektora zaštite prirode, već je to preduslov za bilo koju vrstu razvoja. Ključne segmente projekta Crnogorskog društva za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju, kojim je uz finansijsku podršku Fonda za kritično ugrožene ekosisteme istraživano Nikšićko polje, što ima višestruk značaj za promociju i očuvanje tog područja, sabrao je 10-minutni film Priroda i ljudi Nikšićkog polja, izazovi i prilike za razvoj.